Ayan, relive po tayo aglalag. Nakapsot ki signal ngamin guys. Ayan, second quarter, 6:22 Purag. Ayan. Second quarter na po. Pag-isip at anak ko. Ayan, relive po tayo. Nakapsot ki signal. Another 2 points. Namnaman. 8:22 Purag pa rin. Grabe. Second quarter po tayo. 7 minutes and 20 sa ating second quarter. Signal. 6 minutes left sa ating second quarter. 24-8 Purag. Another 2 points Purag. 26-8 in favor of Purag. Anak ni Coach yun. 4 minutes and 45 sa ating second quarter. 10:36 Purag.
Anan Beryong. Laungkam. Mga hikilig ni Barina. Hey! Ten 26 Purag. Number 69. Ang habak ng nama. Number 69. Oras ni Aro na nahilig unang. Gusto na kasat gameplay na ML. Kasama mo basketball game. Lapanon! Nay, nabut. Nagalis ba? Two minutes and 15 sa ating second quarter, 10-26, Purag. Number 7. Number 7. Number 16 out. Second foul. Plus 1 point. Ingaw. Yun, another 1 point, Purag. 28-10. 28-10 in favor po. Purag. Di mo lag 3 points ni Ashlyn. Love na yun na, Ashlyn. Another 2 points. Purag. 10:30. 10:30, Purag. That's 1 minute and 20 seconds sa ating second quarter. That's 1 minute and 10 seconds for Bronson. Number 10 ngayon. No good. 7. Ingat. Yes, another 2 points. Daryl. 10:32 in favor po Purag.
Last 50 seconds left sa ating second quarter. Last 10 shoot. Number 69. Ipot ko. Na makalasin. Na makalasin. Nagubing tinamnaman. Hindi mo na ganyan ang dati mga players dan Domingo kumaka ayan 10:33 in favor mo Murag. Another 2 points Murag. 10:35 Murag. Matara, yes, another 2 points Purag. 10:37 Purag. End of the second quarter. 10:37 Purag. Ayan, third quarter of the game. Ano nga jumbo? Kaya na kepada mga vlogger nih. Kaya kinaraya yun. Ano? Babae. Kalipasa ko tayo. Number 2.
Yon, another 2 points. Purag. 10:41 in favor po ti Purag. 6 minutes and 35 sa ating third quarter. Yes, another 2 points, Purag. 10:43, Purag. Na. Kuya na isagot. Kuya na isagot. Another 2 points, Purag. Four minutes and 58 sa ating third quarter. 10:45 in favor po ng Purag. Oh, wala ta. Nay. $10:49, Purag. 4 minutes and 55 sa ating third quarter. Na, Nay. Number 5.
Last one, number 3, Burak Renata. Aros kaldo kumado tiya. Manok na. Number 3. Ayun, 12:49. 12:49, Purag. Katawan! Katawan mo, baby! At least was surrender. Correct! Ang mabalin. Kasi sumsuman na Number 3. Yung maya pa kayo. yung mabalin. And number 3. Kung kaya yung kay kumakba na natin, mabalin. That's what it is. One. Left. Oh, di ba? Another 2 points namnaman. Look! Lay! Ludo na! Let's go, Ren! Awalat na diryo! Madiglata si diryo niya tras di puto mo. 44 seconds left sa ating third quarter. 14-49 in favor po ni Purag. Tulog. Yeah, Ben! Oh! Sino? 16-49 in favor po ni Purag. Number 6 for 3. Yeah, Daniel, 6 points! La, go! Yun, another 2 points, Purag. That's that. 16-51 in favor po ni Purag. That's 6. That's 6. End of the third quarter. Ay, espada. Ay, nagtitsura! Showtime na nino. Congratulations, Purag, for making to the Magic 12. Mabalik. Awang mo na yata isa marunong. Ayan, thank you very much for watching.